Wahai kaum lon, umat Islam, inangan agam, bedah tak taubat, tak bedah jino, tak puja Tuhan, urangan malam, beroh lam sisat. But-but kalepah yang tak kerjakan, dosa ngan Tuhan kadang lepah berat, betah sesuai droh wabah ajaran pedoman Quran kemandum umat. Di urang inang yang nasalahan, kadang mejanjan tak meupat, duk dua ledro lalo pohrantam, hana tatujan kegop tahujat. Mujan si gagong ngan lako kejam, kadang mejanjan kalimah aurat, kadang roh tesuk bajedeh badan selewa payang pih lepah ketat, kadang roh tajak bakna piasan karuh takalan but-but yang sesat. Mujan si gagong ngan lako kejam, kadang mejanjan kalimah aurat, kadang roh tesuk bajedeh badan selewa payang pih lepah kecat, kadang roh tajak bakna piasan karuh takalan bubut yang sesat, kadang roh takalan yang jahe-jahe bedah berijang lanjut tak taubat.